What we do here is go back. Ćao YouTube, ovdje je Šone Škoda i dobrodošli u jedan tmuran, kišovit, uspavan dan. Ovih dana se održava sajam automobila u Ženevi, što je otprilike najveći događaj u kalendaru sajma automobila. Toliko sam poplavljen svim informacijama, sam prosto morao napraviti jedan video već onako da sve izbacim iz sebe. Ja sam sada te sreće pa se nalazim u Ženevi. Odakle bi počeo? Pošto sam veliki ljubitelj Škode i Škoda je moje ime donekle na YouTube-u. Red bi bio početi od Škode, ali ja neću početi od Škode. Jer iskreno ne bi počeo od njega da se sada nalazim u Ženevi. Odakle bi ja počeo, malo interesantno. Da se sada nalazim u Ženevi, otrčao bi do štanda Aston Martina. Znači sada smo u štandu Aston Martina. Razlog zašto sam počeo od Aston Martina jeste njihov novi hiper automobil, zvanično nazvan Valkyrie. Auto ovaj je imao do sad, koliko se ja sjećam, u proteklu godinu imao 3 imena. Imao je, pre svega ovo je proizvod saradnje Aston Martina i Red Bulla, ovaj hiper automobil. I kao koncept bio je nazvan AMRB 001, kao Aston Martin Red Bull 001. I tu negde u nastavku proizvodnje dobio odjednom ime Nebula, što mi se jako sviđa to ime i nije uopšte loše. Ali Aston Martin se pobunio i hteo da imenuje ovaj automobil nekim imenom koji počinje na V. Zašto? Zato što većina Aston Martina počinje sa imenom V. I uglavnom tako smo došli do imena Valkyrie. Šta je za sad poznato o automobilu? Rekao sam da je ovo proizvod saradnje Aston Martina i Red Bulla. Dosta je još firma uključeno u ovu saradnju. Čisto da nabrojim neke za gume. Specijalno za ovaj auto je pravio Michelin. Motor specijalno za ovaj auto je napravio Cosworth. Inače, ako niste znali, Cosworthovi motori imaju odmah iza Ferrarijevih agregata, Ferrarijevih motora, imaju najviše podijuma u Formuli 1. Motor će biti V12 motor, kao što čujemo od Aston Martina, verovatno oko 7000 kubika kao Vulcan što ima. Elektronika, firma koja radi elektroniku je Rimac. Rimac je hrvatska firma koja također proizvodi neke automobile. Nadam se da ću imati jednu priliku da detaljnije pričam o ovoj jako interesantnoj firmi, ali ovo meni nagoveštava, ova saradnja sa Rimacom nagoveštava će biti hibrid. Možemo očekivati ogroman obrtni moment kao što ima Rimac Concept 1. Što se tiče mjenjača, Ricardo mjenjači su u pitanju. On naravno pravi za sve najveće kompanije mjenjače, tako da to je u sigurnim rukama. Jako je teško ne pričati o njegovom izgledu, pa ajmo da pređemo na to. Pošto je to jedan veliki razlog zašto bi uopšte prvo otišao na štand Aston Martina, jeste izgled. Auto prebrutalno izgleda, ima rupe u karoseriji koje niko do sad nije video. To je verovatno Red Bull znanje o aerodinamici donosi, tako da izgled prebrutalan, jako futuristično. Nešto što nije viđeno do sad.
Ako se pitate zašto je došlo do promjene odeće, to je zato što je ovo novi dan. U jučerašnjem danu smo izgubili svetla, a eto izgubit ćemo i danas uskoro. Opet nastavljamo sa pričom o Ženevi. Huracan Performante, oznaka LP640 kroz 4. To je ista oznaka kao moj omiljeni Lamborghini Secret Murcielago LP640. Huracan Performante ima 630 konjskih snaga i postavio je u Nürburgringu najbrže vreme od svih automobila u proizvodnji, što je veliko postignuće. I da ne ulazim puno u to, ako vas zanima moje mišljenje ili ako želite više informacija o tome, postavit ću jedan video, da li ću ga negdje označiti tamo, od jednog čovjeka koji se razume u šta priča i on će vam objasniti. Naravno, ako znate engleski, poslušajte taj video. Nastavljamo dalje. Pored to je slučajnost, ali pored Huracana Performante se nalazi Porsche Panamera Turbo S Hybrid. Jako zanimljiv auto. Ima V8 agregat kao njegov pogon, najverovatnije 4,8 litara zapremine i hibridni motor, električni motor, što ga čini hibridom, i ima 680 konjskih snaga, što je 100 konjskih snaga više nego prošla generacija. Zaista neverovatne cifre, kako neke limuzine dolaze do skoro 700 konjskih snaga da su u proizvodnji, zaista je neverovatno. Ali, još jedan veoma interesantna tema što se tiče Porschea jeste što su izbacili novi GT3. Oznaka 991.2. Uglavnom, najvažnija vest jeste što sada dolazi uz manuelni menjač, što sam se jako iznenadio, s time da prošla generacija GT3, tačnije ova generacija, ali koja nije faceliftovana, nije imala uopšte u ponudi ručni menjač, tako da je ovo bilo jako prijatno iznenađenje strane Porschea. To govori o tome da su oni slušali svoje kupce i svi su tražili taj ručni menjač da bude. Sjajna odluka, velika podrška od mene. Što se tiče motora, to je podjednako interesantna priča po mom mišljenju, jer sada ima 4000 kubika. 4000 kubika motor koji može da radi do 9000 obrtaja. Što je zapravo bila u suštini kritika u prošloj generaciji kod GT3 RS-a i 911R, jeste što je motor samo mogao da ide do 8500, 8700 obrtaja i nisu imali tu uživanciju kao od motora 3800 kubika u GT3 verziji, koja je mogla i u prošloj generaciji da ide do 9000 obrtaja. Sada u ovom GT3-u Porsche je stavio motor od 4000 kubika i koji može da razvije obrtaje do 9000, što je suludo statistike motora. Naime, Porsche tvrdi da je doktorirao Flat 6 motor, da je izvukao iz njega najviše što je mogao na ovoj kubikaži, 490 konjskih snaga, što je samo 10 konjskih snaga manje od prošle generacije GT3 RS. Porsche tvrdi da je ovaj njihov motor i napredniji od
bivših 4-litarskih što je imao u svojim 911-kama. Razlog zašto jeste podmazivanje motora. Šta je Porsche to revolucionarno uradio u vezi podmazivanja motora uljem? Sistem koji podmazuje motor prolazi kroz centar radilice motora. Prije svega smanjuje pritisak ulja, smanjuje otpor svih komponenata, daje više konjskih snaga na točkovima. Kaže Porsche da samo ovim postupkom su dobili 10 konjskih snaga. Jako sam uzbuđen zbog novog GT3 Porschea, mislim da je najbolji do sada. Ako smo sada završili Porsche, nadam se da je ostalo još dovoljno svetlosti, da uradimo i Pagani. Pagani ima jako interesantan automobil ove godine, Pagani Huayra Roadster. U pitanju je 6000 kubika V12 motor sa 2 turbine, pravljen je u AMG-u i samo jedan čovjek iz cijele AMG fabrike, samo jedan čovjek je specijalizovan da pravi ove motore, i zove se Michael Kubler. Što se tiče konjskih snaga, Pagani Roadster proizvodi ih oko 660, ogroman obrt i moment. Ovo je prvi Huayra kabriolet, zapravo prava riječ je Roadster zato što kabriolet ima krov koji zađe u zadnji deo vozila, dok ovaj uopšte nema nikakav mehanizam za skidanje krova, nego prosto ručno se otkopča ovdje i skine se krov. Interesantno je i ovo se skoro nečuveno u auto svetu, jedino u Paganiju, jeste da kabriolet ili Roadster je lakši od kupea. Naravno, Pagani pravi tu jedinstvenu šasiju koju meša ugljenična vlakna i titanijum i to mu daje veliku čvrstinu, tako da uopšte ne treba dodatnih dijelova da se pridoda da bi se nadoknadilo ta izgubljena čvrstina. Ajmo da pričam malo o izgledu. Po mom mišljenju, auto je prelep. Njegovi točkovi, to je savršenstvo. Nisam lepše točkove vidio, ako niste primetili, na displeju imaju s jedne strane jedne, s druge strane druge točkove. Više mi sviđaju srebrni nego zlatni, nekako su ih prelepo uradili. Još jedna interesantna stvar što sam skoro saznao jeste Horacio Pagani je čačkao svoju glavu razmišljajući kako da napravim spoj te haube i mog zadnjeg branika, a da ne bi se ugljenična vlakna trljala jedno od druge, da ne bi napravili štetu. On je stavio sa obe strane zadnjeg branika novčić od 4 eura kao izolaciju između dva dela tela Huayra Roadster. Ne znam zašto, ali jako mi to cool zvuči. I sada već ne možete da me vidite. Ništa, nastavit ćemo dalje sutra. Imam još par zanimljivih, Mercedes, uopšte nisam pričao. Ćao opet, treći dan. Danas imamo da završimo Mercedes, McLaren i Ferrari. Prelazeći na Mercedesov štand imamo nešto jako interesantno, ako se kamera prestane mrdati. A to je Mercedes G klasa. Tačnije puno ime G650 Maybach Landaulet. Motor od G65 AMG-a, znači V12 biturbo motor, 620 konjskih snaga, ne znam da li je još dorađen na ovom autu. Uglavnom V12 motor biturbo, telo je od G klase 4x4 na kvadrat. Unutrašnjost je od Mercedes S600 Maybacha, da inače i kabriolet je. Čemu služi? Video sam neke videe na YouTube-u kao za safari, onako stvoren za razgledanje okolina, životinja, ovo ono. I što da ne, ako postoji tržište za takav auto, što ne bi postojao. Sljedeći dalje u Mercedesovom štandu imamo par koncepta interesantnih. Jedan od njih koji je manje interesantan za naše tržište, ali opet, to je X klasa, to jeste Mercedesova vizija pick-up traka, svakako više će se prodavati u američkom tržištu. Drugi koncept što je jako interesantan za naše tržište jeste rival Panamere.
Tako je, Mercedes je u sajmu automobila u Ženevi izbacio koncept automobila koji će biti rival Panameri. Najvjerojatnije će imati motore od 4000 kubika, V8 AMG-ove, kao što stavljaju sada u AMG GT-u i tako dalje. I to je to što se tiče Mercedesovog štanda. Ima još tu par interesantnih automobila, kao E-klasa, kabriolet i tako, ali nema šta puno tu da se priča. Vraćajući se super automobilima, imamo McLaren. McLaren je izbacio svoju drugu generaciju super serije zvanu 720S. U njenoj najavi je izbacio 6 trailera i neko je skonto na internetu da ako pomnožite 1 puta 2 puta 3 puta 4 puta 5 i puta 6 dobije se 720 i auto se zove 720S. Motor sad ima 4000 kubika. Također povećanjem kubikaže povećana je snaga sa 640 konjskih snaga na 720 do 100. Ovaj novi McLaren dođe za 2,9 sekunde. Do 200 dođe za 7,8 sekundi. Tako da ubeđen sam da kad ovaj auto izađe obarat će sve moguće rekorde po stazama i zaista bit će na vrhu liste performansa, 100%. I konačno da privedemo, polako da privodimo ovu priču kraju. Za kraj sam ostavio Ferrari, naravno 820 Superfast. Zamjena za F12 Berlinette i kakav auto. 6,5 litra V12 motor. 250 kubika je veća zapremina od F12 Berlinette. Ista veličina ko Lamborghini. Auto ima 790 konjskih snaga, 800 i nešto od Nm obrtnog momenta. Biće interesantno staviti McLarene i njega jedno pored drugog, pošto Berlinetta je bila tu, između Berlinette i 650S je bila otprilike mrtva trka, a kad je izašao 675 LT, Berlinetta je gubila trke protiv njega. Da se vratimo Ferrariju, znači 812 imenovan je zato što 8 kao 800 konjskih snaga, malo manje ima, ali to je to 12, kao da ima V12 motor, odatle ime. Superfast, to malo čudno zvuči, pogotovo ljudima koji su iz Engleske, iz Amerike. Uglavnom kritikuje Ferrari kao da je bio len sa svojim imenovanjem i tako. Međutim, Ferrari ima tradiciju sa tim imenom iz 60. godina, ima jedan model pod tim imenom, tako da možda je bio len, možda nije. Piše, ima tradiciju, ima svoj model pretka, tako da meni iskreno ništa ne smeta i lepo zvuči, ne zvuči baš kao super veloce što Lamborghini ima. Ali dobro, šta je tu je. I dalje ista priča, auto ima poboljšanu aerodinamiku. Primetio sam da nema više one tunele što je F12 Berlinetta imala. Ferrari je izgleda našao efikasniji sistem od toga, tako što je stavio te tunele sa strane iza točka. Inače, za ljude koji nisu znali, ti tuneli u F12 Berlinetti su otprilike imali istu funkciju kao spoiler pozadi. I eto, sad bi trebalo da video privedemo u kraju. Nadam se da ste naučili nešto interesantno i da ste uzbuđeni da vidite ove automobile po YouTube, kako zvuče, kako idu, kako se ponašaju. Zaista, sam automobila u Ženevi jeste veliko dešavanje u mom svetu. Postavlja očekivanje kakva će godina biti. Po ovome što je prikazao ove godine, jako sam uzbuđen
Mislim da će biti dosta zanimljivih stvari što se mogu desiti, ali za sada od mene imate pozdrav i vidimo se u nekom sljedećem.